bakithi. Namhlanje usuku olukhulu lokuzozibheka nokubheka ukuthi yini mhlawumbe engasilekelela ekutheni sikwazi ukuthi siphumelelise imigomo kumbe izinjongo ze-department eyayisinike zona thina njengabaka-education ukuze senze sure ukuthi iy'kole zethu nazo ziyawamitha ama-requirement adingekalayo. Mhlawumbe mengiqala nje ngifisa ukuthi siyibukeke thina masisodwa njalo ngekota sihlale phansi sibuka ama-results ethu. Sithi masiwabuka sibuke bese sithi hhayi ngeke. Siyaphasa ukuphasa ka-grade 12 nakwamanye ama-grade. Kodwa mase sithi siyasondelela kakhulu siyabona ukuthi hhayi kukhona la singakafiki khona engabe sesifikile khona. Sithi masibuka imethi yethu singaboni kahle. Siyabona ukuthi bayazama ukuya abantu abethu khona kodwa kukhona la sisala khona. Sometimes sikhulume ngokuthi hayi bo yini le edinga i-Herigwane ihlale phansi ikuyibukisise ukuze ukwazi ukuthi ithi nayo iyafika la kufanele ifike khona. Ikhona-ke le nkulumo eyayikhulumeke ethi abantwana bethu impela kukhona abantwana bethu abaze bakwazi ukuyofika phezulu kodwa bengakwazi ukufunda. Befunda nje kodwa bengayiqondi into abayifundayo. Okusho ukuthi u-reading with meaning uyabashaya. Mhlawumbe yini thina esingayenza ukusupporta that situation? Kukhona futhi sithi masithi siyabuka nasekubaleni sibuke sengathi asikakabi kahle hle njenge-district ezamayo esebenzayo. Ukuthi sibone ukuthi la ekubaleni sishoda masekukuphi. Namhlanje uma kuhlangana le nhlanganiso esikuyona la ngiyathemba ukuthi sizogcina siphume nalo ikhambi ukuthi yini konke esingabalekelela ngayo abantu bethu ekutheni bafunde baqonde into abayifundayo. Ulimi lwesiZulu lwethu lusisiza kuphi lingasilekelela kanti ulimi lwethu ingathi lesiZulu ngoba sihlukene khona isiZulu khona isiXhosa la eHerigwane. Ulimi lwethu lwesintu rather say so lungasilekelela kanjani ekutheni sikwazi ukutshala laphaya e-foundation phase. Ngoba masitshale kahle kuyavela ukuthi uma uqale kahle nokugcina futhi ugcina kahle. Sifisa ukuthi ke namhlanje uma nginamukela ngikusho lokhu ukuthi sinazo izinto esizibonayo ukuthi ziyashaya. Kodwa ngicabanga ukuthi zizovela kahle in the discussion mase siqhubeka nosuku. Le nhlanganiso akuyona nje yokuthi sihlangene sigcine icala kodwa sifuna ukuphuma nesu la endlini elizokwenza ukuthi sibambisane sonke ekutheni omunye ubambaphi ukuze abantwana bethu bafunde ngokuqonda. Nalokuthi mase befunde ngokuqonda mase befika kulama-grade aphezulu imbewu ibisitshalekile ezansi bangayitholi sebeyibalekela lama-subject okuyi-maths. Thina siyi-district siyazi ukuthi masibuka nge-percentage nje abantwana bethu abathatha i-maths at higher kulama-grade aphezulu siphansi kakhulu sihlezi ku-29%. Siphansi kakhulu masinjalo. Kanti i-maths inezinto zokuthi inamathuba amaningi emisebenzi ewavulayo. Kodwa sinakho ukuqonda ukuthi ezinye izinto njengoba bethatha kancane kangaka nje sihlezi ku-29%. Enye yezizathu iyokuthi i-foundation yethu injani. Uma wakha indlu engenayo i-foundation makufika umoya uyayiphephula ngithi kunjalo bakwethu.
So kubalulekile ukuthi masithi sakha indlu siqale siyoqinisa ku-foundation. Ithi lento ithina kwesinye isikhathi sihlezi lapha nje ku-29%, hhayi ngoba naku iy'ngane zethu zifeyile i-maths, kodwa zafeyila i-foundation. Sihluleke laphaya ekuqaleni kwi-foundation.